Dobar dan. Moje ime je Ademir i danas ćemo vam napraviti prezentaciju jednog od Dr. Gabriels preparata. Pošto je vrijeme jesenje i vrijeme je prehlada i gripa, upaljenih sinusa, ja sam odlučio da to bude prezentacija Dr. Gabriels deblokatora sinusa, jednog od izuzetno učinkovitih preparata koji je jako dobar. Ovaj preparat je toliko učinkovit da su i osobe koje pati od hroničnih upala sinusa sa ovim preparatom riješili te svoje probleme. Preparat je, kao i svi drugi Dr. Gabriels preparati, potpuno prirodan i nema nikakvih dodanih hemikalija u sebi, a njegov sastav je sljedeći: jela, timjan, lavanda, eukaliptus, mentol, morska so, propolis i neki drugi sastojci. Način upotrebe ovog preparata je naznačen ovdje na ovoj boci, a kao i za sve druge Dr. Gabriels preparate, i za ovaj preparat važi garancija 100% povrata novca. Znači, osobe koje nisu zadovoljne sa učinkovitošću ovog preparata, znači mi garantujemo 100% povrat novca. Za sve narudžbe ovog preparata možete se obratiti na ovu navedenu adresu. Eto tako. Eto, to bi bilo to za danas. Vidimo se sljedeći put kod prezentacije nekog drugog od ovih ovdje Dr. Gabriels preparata. Hvala vam.